Gosema na wamito wake. Are National Treasurer UDA. Bona aje uratene na aga kando. Ngo ikaransa se committee yaye. Ese committee ri bayo ikaransa se National Caucus na ero go ikaransa bari batano. Ochake kuramo mudosi yoye. Ebiskuti utata ko heke neke nyasaye tari asobo bekiagera. Mande inko gendaro mukutano yo na kiota te president yemurigereri. We must respect territories. Yare gocha kobangi tutu chache south sawa na bako teba naye gwacha gochega. Lakini mochumbo yo achorire na UDA. Nere ta gwanche party leader yaye eumie. Gosema na bamito gake. No nyene kerota etegwake party leader. You must use gose president. You must use wisdom. At one point toko tebanga inchena Japhet tokagenda aria se president tokakuwa negore para. Lilikuwa kodi raini ejo waonchoka. We cannot have a president ore Elaya na Elaya ko se president yaki ngai mwa chieta se president ka koe para bono onchokiro abaire na ande bono Elaya. I mean obororo obonge tukunya gukora ga umuntu bwa tobororo ogosoka kanga intubuna Abagusii genango Kisumu otebe intubuna Abagusii no president tate by force genango Eldoret otebe intubuna Abagusii tate over president by force. It cannot be. Umora tiko buoro mumako bori gente kiteri okoboka saa 5 kwa magotenga no president bari ga bateba tuta mungoroke bara. Yes, asante sana. Omugaka Elvis